Yeku. Twitter ikone. It's our beef, burger and chips, chicken legs. Ombe kuthidirio bia kubia nguku au we biashara eno. Ndio twathomithia kozi ya spinning. Ni mwayombe ndene ni wa gwika ruraya. Ni cute. Yani alapre kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Jwa Meru. Kuona Kiangazi TV. Kuona Kiangazi TV. Polisi hapo mlifanya viti. Wazi na wale maturere na hapo turere katia gas toka kuzi kidogo tunataka kuibwa katia gas na TV na wapi nao tena mheshimiwa Betty Kiambati, karibu sana mweshi. Asante. Woni mbu ambere kuona miaka we 3 ene thirio. No bogata ge tribune. Karibu mwashikishe maiki huyo kinyire boga kenda sauti yeku, thank you. Amboke thi Mumero. Ipwega sana kanjokie kanya gakarukiriro rwega twero imwathani kwira Meru betu mugeni nkethi cietu na mbere imbendete ikyo gitumite kinya tona kanya gaka gakwija kwaraniria nontu tumeme twetu na TV cietu ciathithirie bubwega gutweja antu akonana na kwaraniria kinya turi ntere kuraja nontu Meru yetu ni nene na ndiaja nikenda tukaraniria bukaija mutongeria na tumenye ura twitite na mbere ibwega. Mweshi mbere nya twithira tugitonya siasa ne Ruiri rwarera ni gicigo bunge number 1 kwina Ruiri party Rwanda na kwina Ruiri Mwankene. How are you faring mantujegirio? Rutere rwatu Ruiri na ruteganwa nandi nontu bukari kana mbura yetu ira twirigagira mono nontu Ruiri twirigagira irio bia munda nithiritwe gicererwa ngai cio ijiri ngai iri anene tathongi mono irio bionorere bukai eje nayo nicereri irio mbuga ibiombite kuma nusu ya Ruiri rwarera na kinya rutere rwa burirwa nontu gatuciaga the climate na nditeka kuthongi mono na ituraciumitie mono nontu jabiumia bire bithiri ndaringaringite corridor cia national government tukirombaga irio ende tutombere kuona irio tuonere mbeu ira tombere kugarutererwa bokaitirwa Rwanda na are gwetu nontu gwetu i Rwanda marere mugaye wina mita ura witite boisiolo na mbeu ire itanganire na kwina mpara tiba ikimbe una ndi kwina mpara bwega kwa tukona agencies bakwenda gutethaniria na bautwi kanini kana tukona jatongeria twagwirwa mono nontu seriously kwina mpara kuri antu batikona gintu gya gwikira riko nontu miunda yetu ni omire na etomba go produce ura twirigagira. Mweshi no kumya rimwe twarairia mantu ya mpara twakaraka twina ibo nontu since time in memory yani kuma tureana kuma twambiririe yani itwirigaira ukethwa kwina mpara at some point kao tibu tomba kwethia some long lasting solutions tuiba swa Israeli i Rwanda na anto baba tireja wa impara sometimes ibatwa ya kinya musanda ko tibu tomba kwethia bore obura tomba kuthithia na challenge je ne tumite mono woni mbukira ja mwekuru gwita guchwa gite na muntu uri okuririte Ruiri rwarera nontu woni ngutega nkona oria wauga it is true Israel tekaberigaira itu berigaira ithima biria bombere kuthithia na babimenyera bwega biomba gwikira antu bao ndujire iba sustainaga kurima igita rionthe na kinya woni mbene Ruiri rwarera twina ithima biria biomba gusustainwa nontu thina ya ithima bietu ikurekanirwo bikethira bitigutumika bwega na kwethira kinya bienji rutere rura bitigutethia bara baingi kou onija egitarira nkuromba nandi gitikiu kia Ruiri rwarera mathuganio jakwa ikubathithiria nduje ire che sustained
nontu ndoji chetu cha chumbe chirienda casing ya plastic te chumere kari wa ichumbe na ndoji chituliro terero buruguru nontu nthi yetu ina mwinamo ikeja guturo baruguru ciina machiongo na ikena mirantu na bakomba kinya gwikira damu na iria bathithagia nontu ibathie kinya water pants na bakari maigita rionthe. Yes. Na ukuweta manto ya dam, it was a very good idea by the way kwenja dams, lakini kana boreholes, I mean. Lakini boreholes imwe itekirwa meberethi inyunya iro wara kere point ira chenjiri. How economic is this? Is What there sense one does it function make? in Ruiri maybe? Ira nyingi ira chenjirwo ni county government jairie kwani ira nkarana imbugite several aja methene weru itagairwo wara chenjirwo nontu tiga inya gwikira meberethi. You can imagine anto bongo ibachiumirie na effort chao bagura pipes na benjira nthi, lakini source ira ya borehole ete sustain na casing yunkugira yani pipe cha gwitaroje nthi guchukirie guru kenda rumba gutonya pipe na iri antu benjirite kwa uroje ruru karite nthi nau nontu rutena pipe cha guchukirie guru rumara rwitage pipe iri antu benjirite nthi eu ne onkuga na ndi sustainability no njira kithima lakini gite gutethia nontu gikarite au na roje rurerera nthi nau muthetune. Yes. So like dirikari kete kumenya county yenja muiji kithima kete kumenya kithima keke bati kwethwa keke arimi bake baitumira roiro. What's really happening? Kai babu botu obera. Dirikari it's very aware ni kumenya woni personally imbitite ofisine governor tugakarande face to face na akaira deputy governor andika kithima kiu nontu ndetite ningi complain na kithima kiria akwina uni nontu imbenye radius wise ige gusavu antu baba inge na ikyo inyantu benjirite pipe ciao nthi iba ya organize na oni mpomba kuga mwankala to akinya nande ni ugatiri nontu pipes taka kwende chie costire nkulukie kwenja kithima iyo casing mbomba kuga ni ugatiri na nande katugetera tutwetere kethira kwina kuringithwa gwa nkoro kana kugaruka nontu antu ibathinite to a level baitejira. So ugatili boni kire governor ni kire deputy governor nontu ne nandika kana ikire department yeru oni ndejo ke structure yonthe nontu gukeja kwithirwa governor na instruction yumbere kwa deputy governor andika yukune alafu na ndenderegera netre ke department yeroje na eja na instructions so kukeja kwethura kithima kiu na they are on the ground na ntubao kinya bara baito office bali ruire rwarera ingwetikia kethira mtu ena concern no toro bwantu na batere kinya kuigwa kithima kiu kia ere functional kana gita atendwa. So you see county government ya Meru ne bikumire kwethura yenjete ithima kwi manele thai nene ya miaka 5 ya wathani bwa gavana Kiraitu Murungi, which is a good thing na ito mu congratulate nontu want to bow, lakini itira serve the purpose. So I feel etera serve na nkabera ule musoiri atwera batue kuruto achiari twera kuza si kazi kulea ndio kazi ukaja kwethera ithima ibngs tutekulega as they say lakini ithima bitego tethia rebie na gitumi. That's the big question. Mwashukuru ithima bibia Ruiri trendete mono nontu bwa dono mantu kama unakumbuka picha za nyanya bikara kitunguru kwero mantu tuja trendete mono. How is the situation right now kana ya RPR? Eze ya RPR karimi nontu ekari kono boga na nya antu baruire rorera no ba test batwe antu kwina investors bejire ruire rorera ibage train interest bakona ura kwina ruji rukuoneka na most of the ithima biria bia trendete ni ithima personal ni ithima bia antu especially ya ruterero kabutu kiye goro au kule antu benjite ithima bia ona bali maana bio kwebange ja munene wetu DCI kinoti na atetheretie community na kithima kimwe biere so tutomba kuga ibia government ibirio lakini bitego function nontu bio bite maintain the maintenance. So one personal level no ititekire governor it did not work. Maybe county assembly ko tebu ekiomba kwa ethia ireyo maybe ko compel department yeroi kana rangiro ro county Meru kwithira ruki kira ruki pipe ndoiji kende kinyila remi na akari. County assembly has done his part non tujari ungitaki governor we end several statements ndo kamete eroje tweta kinya kuriunga ithimene biu tukibitegaga
but now batu tukinyamo tuka-handcuffed no tulira bukurukirio tukabusikire statement na bwa recommend you wait now for the executive partner ndi itakulita ngugi on the ground yes gwete gyo no gatili bokwejera but I think iberio kairi na nukurikana nyantu bembe na ara bwa Igembe Central baugete yes tikikithima but kuna mtu 5 kilometers away kana 10 kilometers away kuma kikithima kiria so it does not serve the purpose exactly tio mutethi because na kuona kithima kiria kana ki na for example stadium tukiwa hapa bado ni distance utantethi na roi sure now moish now that twina roi na rutu tutethia the other day donere thirikari nene kirukilia malori ya biokorea etakiri tere mwanya cia Kenya county ya Meru ni moya ira cia weti then be yaberukilwa au ni DCC wa Northimenti bietakiri tere cia bore tere citiania twabwithirirwo no tukwingirwa I think tere cia Ntumburi na Manyangaru biokorea bibio kinya na ukwenu biakinyere biakura bikai sana the other day oni ndariongirite aturi bandu njuruma nkarange tonya kithakene na umo because I'm proud kwethura nchiariri kithakene because kumeria kithaka kiu nawe can sit in the assembly no mbaririe na nkemenya imbi nkwariria biakinyere biakura bikai mono baratarwa antu baria vulnerable na kinyabongo batanganirie biakura kwa we humble request yetu bandu tumbe kwa consider no tunande rekinyete gitaterera kuga ibaria vulnerable no tukethira gwa twirigagira mbura na ni urire urethi bungo bura twirigagira na ndi buinya thinene nontu mbura yurire biakura bia urethi bikaumako kwa una ndi bikwendeka irio seriously yeah mwashirira twaria una gwitwarire manjigi orimi babamba how is it faring in the Neruire nande it is discouraging nontu bamba twarimite batu tutegete gitu na gitukira gitathongomere ne chiometie yo lakini nande tutirigirite kethari nene uria twerigirite mbure ndi kuchoka na ikyo uni kuga nande mpumirite na nkira antu baruirirwa rera this time round tutuike serious tuone mutongeria uria umba guchwa alternative ya mbura nontu tukethira tutina ithima batu bio sustain crops chetu ja cash crop eu tugatura thinene so other than kwirigira thirikari etupaipira roi other than kwirigira thirikari ba twabio korebia msaada ya raia woni personally what can I do Leo tukuga nande when pawe teka no ya iroje za ruu no kumenya wachire mirabia kuria biaku kana ukarima kimera kingi kiumba gugutetheria kurita mbeca ukagura kethira utiromba kurima leo ringi nande no ngatukaria na friends ja NGOs bakeja no ntobo ibeja kaja ruirirwa rera ibachiumanya we give them a upper hand ja food for the hungry na bara bangi beja gututetheria na bia kura na mantu ne ja skuru no njira yu no chutu gachitethia na chutu provide antu roje bombe kulima bwega na to bathithirinya resources inge bombe gwitethia bwega antu baruirirwa rera ne airitiri ngugi okay now dikana mwesh kwa kaita ka miaka 5 thai watharine bobo ikuo watharine bobo ngikatue miaka 10 ya devolution is it something really tomba kuwa nikintu to wikumiria devolution yeje miaka 5 embere ya thirikari embere miaka 5 ya thai now for example kyo kaciruiriro rera now na raumete ni devolution kitu kyo wikumiria for now not as much katuge twigatigate 40 60 nontu ibwega devolution ni kinyetie mainya nturene itiringanishwa na riria antu berigagira kumoke national government lakini kurio tutirakinya bandu nontu bwa especially ja project chire ground tutikana tugachite ground lakini sustainability yacho very poor na nandi au ni tukuga iwenyangia bo resources na tukauga strategic planning etithithitwe bwega nontu itubatishwa le kwethira twina kethira ikithima ikethira ge sustained toga save resources cia kuthithio ntu bungi yeah okay mirandi jire boys kebwetha jibao I thought tubati kwethira tukiwa for example ndikethira ni roire rwarera tukia twagarandu tukerwa tubaroire imbi bokwenda you know okay kwethira ndokubwethe mirandi itiomba kwa sustained public participation that is why is there no public participation menya ibatu woni bwati kuwa nimbi kwenda nimbi priority what's my priority ndero rorera
That's where now we fail. Na oni nte chiekironi nonto ntaromba ntukura mbugandira nenkerwa that kite na mbetandithia manto nteoreti. That's where atongeria baraba inge ba failaga nonto mutongeria MCA kite kwende kwengugeta gwita spa. I oversight. I department yete itenguge ogwo wete ugene karibu gakanetikari na firstly after the budget ogwo mutongeri gwo batigweta kiri antu baku maturene jao okamenya list into bira bakwenda bugachoka bukathia priority nonto bitiombe kabionde at once lakini it is the opposite turona mutongeria ukamuonera urukire na maragita kago kura ndwego chitha kiri mabarabara inyotira atu notice ubera njireji ibuyete njoni bugete ate you prepare them bakamenya yes ukweja tutakwetete it is okay ukweja is a surprise lakini itigatwika surprise ye kumiza antu you see au nande ni otugwete kapisa ja tongeria MCAs baraba inge nonto anto they are ever complaining okathi their research ye kuna arua 60% Meru County anto abago complain neki they were never consultant department na chochieta on the ground na gwangu geku oteto thithia oversight uga hapa si pazuri kana hapa parekebishwe ogwo goleta na interest chiaku anto bagatigo bakirira exactly we don't because I do not understand bo ambogera thoko na utempa mpawete woni ya murimi imbigeta kwendia thoko ne ndio kurukirire agaitia ta hapa mwira mwangi kuna soko imejengwa hapo on your left a very nice banana market it is deserted kutenga activity kutembi tora au ngombe rorero ikegutwa ntena irio ri uri mbogera thoko kwendia anyway muthikirika tunoke kanini ruterero rurorera rurari na mchujo egoro kurari na murutira na jutetire na mbere tukishokera twariki kugwa nteto cia biashara tuketha tugitonya kirindi guru ya siasa inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tuni yeku baba wetu uria uri iguru ritu ria kuria thurwe unene bwaku broeja wendi bwaku brothitha gwa nthiguru ota uria buthitha gwa iguru twena arwe kurebe gutungana turekere meje yetu ota uria turekagira baria batuyagia ugatuikia magerione ende tuonoke kuma kiri uria mui ni kwithirwo nene inya na ukumio ni biaku Kenya na Kenya amen inya *812*976# wekira baba wetu jasikiza tuni yeku athambire rujene rwa siasa ena miaka minini mono atuika kansela na meya mbere ya thirikari cia matura cieja na atatigira u mbungene ya mbere ya Tharaka-Nithi no wari speaker ndarutire wera na kwa polisi for 2 years kiri department yetagwa flying squad na anti-bank fraud for 2 years resign kuma undathie biasharani John Babu na ndari ulirono rwa gutwika mubunge wa Chukegamba Ng'ombe na enama mwaka jojo akariba kauga riu ni Babu kwena nyamu itagwa ngiri eringaga muburu yaringa muburu igetika jiana ikarea John Babu agatwika ngiri yao ratirine kwa ege Kworotwa Ciaca ndakurire riu meola kinya miaka 40-45 ole kanagia na ino cia ndunda wachoka kwa gospel ndo no kuona ntuko cia kunde ino ni ithiere kunindimia ne kwenda wekala bagume na mwathani ende kwejo Babu endete kugetarira ati siasene mafano foot support timu ile kwenda timu ile cindagwa muno neo yakwa na mona atakani tumanda cindirwo no ndo wasen na kuona nani cinditwo maita mairi Dewa zero na sibanduki ugakurukirwo igikaro na county Jumatatu eje tariki 25 mweri jojo nkuriyo ngiende gorone nchambeje ura ware abitha wa flying squad mbere ya thingata Muruke Jwa Ciaca gikaro na county ngono cia mwanya umaririte gwakunja twaraire mantu zegie wendo mantu zegie mukuru na mwekuru anabare kwi mwari utega ukathugani wife material na te wife material na kinya anabanthaka muntu ucio na bati kumenya purity ugo nyengo gembi uita omba kwitho nyotiringithagia muthetu nomba kwitho imwe kurwo kuri maguchwa
ni ntuku cionthe cia Jumatano gwatanire tena Mama Digital kwambiria themwe itigania na dakika 15 mwanka themwe na dakika 20. Beta Purity Nguta tugwatanire tena Mama Digital kiri mubango jotwari uma taroa. Urimi bunthe kendo wona mbeca iracimogeria kunyia ngarama ya kurima. No nturio gatumira ndawe nyingi muno. Yo gatumira ribe nyingi muno gikurima. Then ugomba kutweka at the end of the day utigintu uragitatia utikiorona. So kirambira ntu is that kuona mbeca gikiropu yonthe iracima to minimize the cost ya kurima kawa kau. So kawakara tukwariria SL no ntubwa kuya na mirimu era kuingia siro no gwakenda ndawe nyingi na no gwakenda ribe nyingi na unao ndiye state farmer lazima bitenkigere ya kunyinya ngarama chai cha kurima. Kwa Jacqueline Mukami kumarara pendete kameme Kweru FM 96.4 nontobo ipindi bya bira baturetaira na news yao na tangazaji bao sana kameme niko ndikeretie thai kendete sana bita wa safari kobya kuma Igembe Northi ndi mundu mo bonda na nembendete ipindi bya Kweru FM 96.4 nebaga bita wa Joseph mbendete Kweru FM ni kwethirwa ibatu pasha habari cio thaira cia karika na inya ipindi bio inya atangazaji bo nindipendete muno. Kweru FM tuendelee ushikilia hau. Inya *812*981 hash wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Weta ai eyo amrome eyo kiti yani oni yangu etia vya kuria bwambikira mbiribiri yake murume mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondu mieru are murume kiti onkundia roi nyambere twaria kiti murume 30 churu bwandu mbiribiri cha 20 na bwana kiti murume kana botomite na mbiribiri inkomenya inera igerinya batalaisa kiti Inya *812*981 hash wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. no mana wokera nyumba literally no ndo bari kuwa mukobo ywa
105% no kareana. Yes, imagine ba ku finance la woka nyumba na 105%. Ukanengero ruchabi. All you need to do ni kuandika SMS na rieto yaku na email address yaku kire 16116 na kana uliongire branch yoyote ya NCBA bank ire ya kwena owe rikana mukobo yo wa yure ya na mauri ya ndebururu ya 11.9% na kokaita kama yake dhato 11.9% yete chenchia na loni yuno omire na miaka 25 bila jasho. Thank you. Pole pole tu. Thank you. 839 mwashika tuchoke siasa ne kidogo nuguchwa getikia ruriro rera urungi ya kiama kiriko ondongamete na kiama kia Jubilee. Mike iwe kuraja kidogo nkwiro me adjust tu tuneka. Okay, hapo. Thank you hapo okay, urungi na Jubilee. Yeah. Why Jubilee? Durete Jubilee nonto bombere ma tuga siasa ne interest na kithithia mathabu jakwa indenda kumenya nonto utethio boruiriro rera butiuma county government yake bokauma kinya national government na nya friends of the government ndatega ina kwena wider range and green pastures na ndona the national government nkethirwa ndina linkages nyingi na ara tukumenya za ke Jubilee Party our son Gatobu who is also incoming MP wa Bore as a position in the Jubilee Party na kamenya pia our CS a good friend ule ontethire go introduce bamba na procedures tia kuthithia cooperative tia bamba is also involved in Jubilee Party kwa uoni ndena kithiurukiro kiu nkomba kwithira nkireta resources ruirirwa rera ndi county government as an MCA na ndina that good rapport na national government. Yeah. Na igoro kurari na mchujo jutaka rikirendene ya ruirirwa rera jwareta thina mono antu bainga barabara. What was really the problem? Ugo ground. Kadimi ikari kanwa kiama kia UDA na ara ruirirwa rera kina candidates baire I mean aspirants baire the sitting MCA na ungi na ontobo utaka butera thongomere mono lakini tukabwaria tuno ntibura karikire antu baria ibare na mchujo riajo atumire tu officially na ibathithire na antu ibachumiriri na bara uga wendi bwao through the ballot na ndente kumenya gatigati ka uria gwakarikire no ntukethiro ikwagitikire mchujo na kuronwa the winner na inyara ewa ntikumenya ni interim kana irito atia and then kurachoka kaire gutuika kwina complaints ikyo kiratumite wona kwina mantu yarathithikite goro na oni mantu yara inkuja condemn to the highest level onto ingwetikia bia mabina structures cia kuandu mantu jao batejete gutanga antu ground na kubaletera fracas na chaos ndende ni kuthugania ja mutongeria wise mantu yara bati kuandwa kole ndone chekiama tukarega kwithira twina nteto iri irathithikira no tukinya guchokera gutirombikire ibarombire kinya gwita go subject yana betu gwita kuthithia maandamano kwithia karami karia turategete kathithika tukaritie na ikangi ikathukangire okaga kuthondeka no kubura ethakie bwana tugeterete tumaira iciuro na ndeka thate na ngauga indao mono no ntu ukigwa mutongeria rongamite kinya nyombene cia nteto akiugaga uria barejete process ine ya nomination yangabethira vijana ba maathiri nchobi honestly batu ibo to subject imbichene thuku kabisa ende nkwira antu baruiriro rera bakirire na bomirie no ntu ibathi ibaugire uge bwao na still nyagi taringire jaba kauga uge bwao batu turi atongeria gatuchitane kuthikira antu betu bauga uge bwao tukaba heshima riao tukabatigira thiri yao no ntu igoro barenyangirwe gita riao batiromba gwita ngugine ciao bindi muthuro jo bajurite through maandamano which is very wrong ja mutongeria ntikuga mtu na batikuonia antu njire gukarabe na kuthurana na kwagaga yeah. So mwisho choke nyuma kidogo ukuweta mantu ya Jubilee na ngwataniro kethiro ati atika hakuna national government akukyo tuigati azimio ya chinda batwe tuga tuturagwa ni hopes kinya muturire njo kawaida na inyaki politics wetekio. Yes. Someone told me hope is not a strategy.
Some point in politics, I think it is. Na ndendaria generally as a human being, ngetegera rutere rwa siasa na rugo gento kira gitawa arithmetics. Oni ntarite mathabu ja koja ura bangi bagutara na nkona this is the government. Non tutayari wira wandalili ya mvua ni mawingu. Na rĩrĩa tũgũform government tũtiform government na ibara na ituma na kwagagia antu tayari some movement is failing somewhere. Non tumbichera tũgwita kwaria ũma ntikuga twa form government ya muthemba jeju tumi sustain. Yeah. So gavana Kiraitu Murungi ni na kiama kiao kia ambassador kiri Azimio owea uritwira wina wirigiro bonene sana ati thirikari ya Azimio ni ekethira iri wathani-ini kuma mweri na 2022 lakini this other side Governor Kiraitu arira antu baburingire ni muntu urabukwenda uni mpeni chia governor, what would you say? Kiu ija kiriko gitonyete ndene ya nthiguru yetu ya Meru nontu mtu wonde narua demokrasia ni etonyere mwanka ndamune rete gitarira wera antu twitite uju ni gitara kwa mtu kanya kawe kuithurira kuringana na mathabu jara atarite jontu unda ndauga jakwa ndi mbeti uria njatarite kinya woni no ngwita tukaraniria nabo nontu tebonde bagukwira twite Azimio ikwena freedom ewe kuga mtu na athithie wendi bwawe nontu at the end of the day tukethira twina government in place na kira kina bata ija mutongere no tubatu tukuona mbere wena aliuga mpeni ya gavana thithie ni urabo kwenda lakini we ukamuigwa carelessly aliuga wena ije the government is Azimio no tukwena ambi mathabu jare atarite oja unya untarite jakwa kwa mtu ena freedom ya kuthura uria akenda lakini kwena mutongeria watwere advice somebody sensitive in the government kuma Meru grounds atwira tutareni mathabu jetu bwega nontu onto brabo thoku kuja kwethera twi mpione for the next 5 years. Okay, bomba kwethera bwisirie ku lakini what makes you think Azimio ni ekathana? You know, tugere mathabu na inya gutega landers menya utiukaira tu Uganda etona you can be less assured of sought some advice imbarangetie na antu at different levels inyage politics na ndomba ku make my decision. Mheshimiwa, why not bus na bus irikire Azimio? Bus kwina mauntu jairi ja thatu jaria jatumite mbithiro antiki bus na unte kandi na ndwa na bus I ground tukuthikira oni gitarira ndari na maromba jakwa indathithitie maromba jakwira my family and my clan ba mpe blessings and it was very successful indikana in fact ntukuinya kwa urire boega na itwakarite muno tutinambura na ndamenya ingwitikire and they have blessed me na rira twaraia na aturi bakwa baruire rwarera no ntuindari na representatives ba the whole world rira twaejanire kanya gakwaria indathikirite boega waria kana uge bwantu no ntuibon kuromba kura untikia mankuromba kura na rira representative wa basi arungamire kwale mantu ja basi ikwagitire uzingie nene mono ki that crowd so na advisors bakwa nabo tugita kwaria itwaranirie twerana tukethera twi friends of the bus but for that time tutendi omba gusukumira antu mantu jara batikwenda koni kwa basi ran popular Meru it is unpopular but no go popularize lakini with a slow motion ngelo petroli radire mafuta iko na shida hii Kenya Kabata spagi. Kuga public participation in Ruiru Ward is only had in theories. They do what they want, when they want, and how they want. But at least the dictatorship regime is coming to an end. We hope for the leadership where our people will be involved in development plans and without discrimination and intimidation. Hon.Betty Kiambati all the way. Now, njokera wa uringi kwa public participation mwezi. Mirandire kubwithio na uruiriro rerari netena public participation. Public participation ni constitutional. Kapo tumba wita koti. Boyinga mirandi mwe, you know. It is too late. Na batura turakarite tukiaraia na akaribaruiriro rera. Ibakarite bakiugaga no tukumiria mwambirio itwakara tukiurananya. Oni personally ntingiomba gwita public participation because
I'm just involved in the budget process. Implementation ni elected member. Na no bati gweta akabera now we have this in the budget. Tukare ninde tubangire which has never happened. Kwa ubo baugite nande kabakire ou kenda beje kwambiria mwambirio jo mwega nontu kethira batambirirwe kinya gwitira gatigati ikabatangamo. In fact abarerigite bomba gutankuruki lakini nandi bakona bando inyaka abainya barendeta lakini it is too late katwirigire tukethira twina mwambirio jo mwega rira bakambika in place. Mweshikiri candidates baragitire michujo ingwite kibura beterete kiri finals wende kwithirwo kibera tuko kuga atagakoromone akubali alishindwa. Mutethia Mauru I think. Yes. I've read nominations. I think Mwangandia so far na Nyaki West na Mauru Intima what? Intima East. Intima East. Thank you. Oni ore ndende vera bando antu betu tha iji kethira batera thoma ibathome electorate otio ntubaga akinyerwa no temanje kija kathithika katukathikira antu baria bathuranaga na irindithira otherwise muntu gutigana na gukinyeria agachwanjira iria kamukinyia ballotine who knows tugo tuije rojo rongi lakini nande gweta kuonia antu uria wena inya kibara gya gukinyeria mara no go corrupt kinyanto tuko imbiche nthuku bando na ruiriro rera itukinyetie antu akuga nande tugachiaria ojore oronere antu bagichiaria maandamano the other day bachiaragia thokone baandamanite lakini era tembiche njega nontu muntu gakugitogoti na abati kuritirwa services kuringana na uria achirigirite na kenda agaitethia na ndeni nkugambiche eretera thongi kapisa na antu betu ibategerete ibakujuria nini scorecard yao ya kiratachi kira kiagia kwishonea na imbiche tweta igita ria tugeta kiri antu tukethirwa tukeja wa advice njega na imbiche tukona kanya kakulan na tukulan kumania na makosa jarja athithika ate itubati kuthikira muringi kura uria akuga mosh no tulaume atongeria ba kiama kia UDA Meru no tunithiritori siasa and of course na we na insiders baku especially rari no tu atenia keki ba kiama kia UDA Meru say for example ba senator kana bunge no tukinyamo bunge ono UDA would you blame keki ba kiama kia UDA tokaba blame to the fullest nonto lupo era yumirite mwanka twakinya mwanka ntu betu beta kwinyangia lami na gutathachi yao tukauga they are the first failures nonto ni gitaria kura ikarite ikiringa waria mbithirite nki witness ntona the aspirants bogete inya na aria gweta kugira ndebe mauntu jakaja banga waja kethira antu ituone peacefully na jakathithika transparently na accountability lakini bo kuririkana iburonere kinya the two aspirants no baletete kugira ndebe beta bage differences nao ngare opponent umone gukamata so all along irali confusion na kwenda kuonania antu bau batera ibangite buru kwa uno to ba blame I can attest that two more moshi tukithiria Mheshimiwa Mithika Linturi na araturire munini owe aumite North Imenti ndaledi. What would you say? Kuthura aledi no mbuge na twete gitio ja yekuru lakini nande no tunani te involved na mulengo jojo una nteo na mantu ja maingi ja kuga otho ingutega antu ja side yetigani au they are complaining mbuga niga atira ikite Meru amubwega bamba ku design na betikaniria na kwina etumigia antu gwetikaniria no ntu waigua kitengo kimwe gikiteta umenye gutithira kwina smooth running a government kwa maybe omba kubeta bakaraniria nkuga na twete gitio ja ekuru au mainko mukomet lakini nande na consolidate Meru betikaniria thithio riu ire bati now mwisho bro antu batano ni barakwire ringi na batandatu actually barakwire na ara ringi batiane monkene ya Meru na Isiolo akariba nobe na muthuro bonene sana the other day bwakurukirie rwaria mbungene bwa mantu ya security utin kamera cibati kwe ya Meru was it a gimmick ya county assembly na itukumnya security ite runguru enu ni lekere national government ontobo ibo kale mathuganio ne jakwarira nkwejete nonto before tweta ukibara bagukua sorry inkwende go send an alert and asigino kire ukaria bwetu boburi especially roire rwarera
nonto the other day ndariongirite antu bakwa banjotene na kwina ageni arithi bagutonya kuma rutere rwa maili 5 na 7 bagatonya na ibakinyete almost kibarine kia dunyu sabu na antu baba nobo bara bairutere rwa nonto tiganete katwikuraja na bothe ya our neighbors, in fact they are my uncles na ndenda kwira our DCC madam who is very active and cooperative atege structure weboga na ndi na baumare twitanairia bongo gebwega na itubanga nthi kabangika tutikeje kweja gutonya mantune jara tigania east and west nonto antu bari jampara mbere bachiethetie barikia bagutonya bakambiria na ndi ku demand na tende yao na anti kumenya ni counties ira chi nturene our neighbor counties ntikumenya ni kino ntukaba gutumena kana kaba tikulayas bwega na tongeria betu and then ora mbugere oni nkauga ni ugatiri ni bo executive arm nonto batu twakurukirie rwaria and people are still dying to na security team kiri executive ko na security committee ere ku involve na county commissioner na utoro tekaga igantu ga spare bwetere so bo ni onto bokumakania na inya nonto bogwikira antu kinya kieba na ibatige gukara mu ofisi ne iba umare the security team iba umare na te lazima antu bete bayo michinka ari security mtoro trained nethire ari ku 24/7 na bathikire jonto ndireigerwe mukari umwe wa kuria kandebe ne akiuga ibaretete na bari salam na ngari irejire kweletie bodici kwa it is the high time na ndeba jukimancho jari serious antu bakenderea kurawa na turuire rwarera chief betu na assistant betu bara batutethaia muno iba make sure the boundaries are intact arithi bau ibachokwe ibete bakaibange no rithi kwa no ntunya batu twina rithi tutikwenda gutonya mantune jara tukuona thank you much kitu kidogo dakamuti hiyo ikikuza imekuza thank you much asante sana tumekuacha na batu na we wish you all the best thank you very much thank you for the career